mara ntako a tlhela ku tlhela ya a hi namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya ti le ku veni ya so ni fika ni nghena ka akhawunti ya vutomi n'wa July ka siku ra namuntlha ra ti 4 April and then loko ni scroll la ni fika ni kuma ku hayi u postiwe tivhidiyo timbirhi laha laha ku nga fika ku tsariwa ku ta karhi ta dlembetana ti-artist ta ka Gaza DJ Mfundisi na Buti Radio. Of course ni fike ni pfula the video loko ni pfula video ni vona loko video yi sungula hi vona DJ inani Buti Radio kahle kahle a teka kula box a ni tuku ni le kaya loko hi languta kahle video leyi yi langutani kahle loko yi sungula mango hi loyi Buti Radio a n'wi vona hi loyi i fika nghena da a fika a teka kula box a ni tiku a yi teka kula box leyi and then va n'wi tshikisa as you can see and hala tlhelo ku perform ka DJ Mfundisi as you can see there then where yi vona yi famba yi hala mahlweni ka stage a ya ha ri ku voneni ka video or ya ha ri ka stage leyi and then yi tlhela yi famba kwalaha mahlweni ka stage vele ku perform ma swona so sure ayo disturb according to my understanding and then the kwala DJ Mfundisi ni va di dlembela as you can see ya yena dlembetiwe yena dlembetiwe na hi swo wani leswi nga fiki swi vona swi dlembeta swinene as you can see leswi hi vonaka swona da and then from there ya ka second part leyi ta va yi ri continuation yi loko a kha dlembetiwa loko se a dlembetiweni yi vuyini ngwayi ka stage and then yi fika yi teka mic yi hlamusela ku ni le ka hina hi leyi loko yi vulavula ni khomelani a ni munhu wa swona mara a ni la ku disturbiwa loko ni nghena ni yimele khoneni ne a nga tiva mbirhi ni n'wi respecta ngopfu ende ni la vurhula ni kombela ku cinani ya mahlweni loko a lava nyimpi a ti yeah, as you have seen video ni mi hlamuserile kahle leswi xitori xi nga humesa swona so as you can see laha wrong la ku ri yena ni Buti Radio ni tiku nyimpi yi nga yi sungule kwini swi komba ku maybe ku nga va holovini maybe before ku va na performance loko ngwenya kahle kahle ayo ku tivamba vambeni loko hi swi vona kahle la stage na yi endla ku boso ya teka kula box antino a yi teka kula box yi kha sukela kwini swi tikomela ku haya yona loko hi languta kahle ma vona nga vona loko yi teka kula box vona and then ma yi tshikisa swi kombela ku a nga ri ayo ku disturb na mi te ku ti holovela hi vona DJ Mfundisi lo dungu langutisa a ni ri ready so leswi hi nga swi vonisa swona sweswo so sweswi ni to yima na Buti Radio a hi nyika response yo ku endleke yini da hi kha hi yima na yena so if mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.